Pampanga ning probinsya mi, labing siya mabalen at Long City, Central Luzon keti Region 3, progresibong lugal keti Norte, at inyang apat a distrito, at may git 500 baryo, paleasan ke kaming produkto, parol si siguro may 100 ing sentro ing San Fernando, pagitan ning Bacolor, Mexico, Arayat, Ampoy, Santana, Orendeng, Balen, king 3 distrito, Santo Tomas, Minalin, San Simon, Apalit, San Luis, Candaba, Makabebe, Masantol, Dacalar, at ang mga Ragul, Paro at Ema, king 2 distrito, Tana, Balen, Porac, Sasmuan at Guagua, Lubao, Ampoy, Santa Rita, ating Balen ning Florida Blanca, First District, Carinta, Munta, Balen, Magalang, ke Katangyuna, Mabalacat, Angeles City, Ken Mayakiting, Clark, AUF at Holy, aye, 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 Impampanga, Ipagmaragulke, aye, 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 Pampanggenyo, magaling lang makyabe, aye, 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 Kapampanganing ke katang lahi, king ligligan, legwan at sintingan, lahing Kapampangan, eta pumitauli, Kapampangan tutong magaling la, mga tapang maprinsipyo't biyasa, Luis Taro, Jose Abad Santos, at dakal pang magaling talaga, at agyang no taman miras, panetamong mani muna, king ligligan, legwan at sintingan, laing Kapampangan, magaling la, aye, 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 Ipampanga, Ipagmaragulke, aye, 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 Pampanggenyo, magaling lang makyabe, aye, 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 Kapampanganing ke katang lahi, king ligligan, legwan at sintingan, laing Kapampangan, number 1 la.